Abaperezida b'ibihugu bitandukanye bya Afurika birimo Afurika y'Epfo, Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashe ijambo mu muhango wo gusezera ku wahoze ari perezida wa Tanzania John Magufuli witabye Imana mu buryo butunguranye azize uburwayi. Muri Repubulika ya Kongo amajwi arimo kubarurwa nyuma y'itora ryo ku cyumweru. Perezida Denis Sassou Nguesso byitezwe ko azegukana intsinzi mu cyiciro cya mbere arushije amajwi 6 bayahanganye. Muri Kongo kandi kandida utavugaga rumwe n'ubutegetsi Brice Parfait Kolela yitabye Imana azize COVID-19. Naho muri Niger umubare w'abarayibishwe n'abagabo bitwaje intwaro mu karere ka Tawa gahana imbibi na Mali wageze kuri 60. Muri Niger kandi urukiko rushinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga rwemeje intsinzi ya Mohamed Bazoum mu cyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida ryabaye mu cyumweru gishize. Uwo mukandida w'ishyaka riri ku butegetsi azahera mu kwezi gutaha.